Amen. Next, we have welcome address from Shri President Secretary at me. Aro, yadi Keman John NDPP sabodara ishe sab ke khushi bhai welcome kore ase. Welcome speech ti kobole ase holi extra kotha ekta duita kobo. Kile program khata hoa bra program di alak tiya ne welcome aboard hi ekta duita aro kotha kobo. Sir, our official candidate to le itia aji apni gan dikhe ase public man chama gurugin thaka dole public leader sab miligina chama gurugina ase bless yadi public kan kiman chama gurugina ase ki free dibra kiman jon aishe NDPP sabodar ek bar idu ki free manu gan hat uthabi do aro pungro laga ek bar uthabi do. Thank you. Sir, Amigan Pangsal, Bribon Sea Sharing Alliance. Ole Pangsal Amigan, Rishi Tok Paigana ki Olivi NDPP Laga Hobo Lage, Aro NDPP ke Tibo Lage, Kuina request Kuriashe, Idunishina, Amigan Patibra, NDPP ke Tia, Bishi Kushi Pai, Kali NDPP region AC official Nahogena. General public private खुशी बा लगा अच्छी अपने दिखे से अरो इतु खुशी बा निसिना आमी खन 60 AC पर NDPP MLA पठाई दिवो खोला खोली को ऐसे portfolio इस है कि ना फालतू बोले कोशिश करूँ भी दे कोई ना जो वेलकम thank you. A leader of the masses. Now I give the time to our candidate. Yadi mandi thaka amar ajila chairman aro hotai din ido respect thaka honorable chief minister aro yadi amar MP aro yadi party bra kiman secretary par loi gena kiman officers ka nai gena se सब के रेस्पेक्ट कुरा से अच्छी हमारे 60 AC तो प्लेसिंग हमारे निपिरू गवर्नमेंट ब्रा दिशे कोई के ना इतो चारी दिया से अच्छी प्लेसिंग तो ना पारी के ना फारी ब्रा पासे कोई के ना इतो भी चारी दिया से यदि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निपिरू आरो Party NDPP President Jingwang Konyak 60 AC T Tekit Muyi Tia Gardi Public Pungro Public Bra 60 AC Bra Pishi Kushi Bra Lui Loshe Goigana it will be Chari Dias 2003 Bra Seni period late government Bra Loigana let T Turicho, Emily, Darbra, Tarkanbra, development to be Shikurigana Ashe. Yadi 60 ACD Napore Laga Kam Kuridiado, Kipri district creation Kuridishe, upgradation of ATC Pongro Kuridishe, STBTP Pongro Kuridishe. The Kira tribe recognized Kuridishe, 2% job reservation, Kiusumew community Kuridishe, itu Salgana, 60 AC public pra. Pishi, Abana Logote Corporation to Kitabina Charibute, Goigana, it will be Charidiase. Amar Elek Hoshe Gule, 60 AC the tribe Chardase. Sangdam ase, Sumi ase, Tikir ase, Yimkhiung ase, Milikana, Palbra, Amakan Sandibra, Lui Jabo Goigana, it will be Ami Goidiase.
koruse kole development di bishi amakan bishi poor condition di ase road sector di ekdom abane bi dekhe ase abane kam private dekhe ase road sector di ekibra tok di ase education sector di health sector di aro elect sector di itu aji chief minister ni pirobra deket ha kurigane dia nambra itu kan to hole kinnaga hole bi ami ulashe bole abi mon di gane itu changes ekta anibo koi gane itu bi promise kurase aji 60 AC pungro bra ami ke ulai dise kole hole sir hawa pande aibi thuk aibi ki ailibi itia ni video korme logoti kitia bi chari kana na chabote koi kana itu last koi dia se thank you sir long life NDPP long life NDPP thank you sir Thank you so much, sir. Now we have a speech from Shri Tokiho Yeptomi, Honorable MP Lok Sabha, followed by special number Shri Kiusumew. Poila Isor ke thanks dia ase ami khan iku diktar no hoigena ahigena apno khan ke ponchibo para karni. Mr. Chairman, respected Honorable Chief Minister of Nagaland, Shri, respected Shri Kiusumew yimkhiung, NDPP candidate, 60 Kiphire Pungro Assembly Constituency, party leaders of Kiphire region, party leaders of Pungro area,